Karibu Nabi. Asante sana. Turabashimiye. Yego twishimiye kwisanga hano kuri channel yanyu Hindukira TV. Hindukira dutaha ahubwo TV. Hindukira dutahe TV. Tuje ruguruse. Ngahe reka babanze babibwire kugira ngo dutangire ikiganiro. Murakoze cyane, nitwa Rutonesha Alexis, ndi umupapa w'abana batatu, utuye hano Kayole muri Kenya. Imana bo mugisha. Asante. Twagiriwe amahirwe yo guhura na Nabi, hakaba hari ibintu byinshi agenda akora kandi tukabyishimira, ndetse muri iyi minsi yavuba hakaba hari igiterane cyakozwe, tukaba hari kw'Imana yo yaramuganirije kugira ngo abidusobanurire ukuntu Imana yatanze iyo mwerekeo kugira ngo imitima y'abantu kugira ngo imitima y'abantu ikomeze imere neza. Karibu. Murakoze cyane, sinarizi wenda ko iki kibazo kiza kuza, ariko kubera ko nzi ko twakivuyeho. Ni ibintu by'umwuka, ntabwo ese babisanga abantu bakomeza kubijana kuri imitadaho, kurya Imana itanze ikintu kiraza kigatambuka. Ariko nguko mwabyumvise twari mu gitaramo, ijwi riruruka ritubwira nyine kuko hari ibibazo ikuyeho kandi irangije, kandi uko iminsi igenda biragenda bishira, kurya isabuni zigenda iyoyoka bayimesesha igacira, niko bizagenda bicogora umunsi ku munsi, day by day, kuzogeza birangiye. Imana bamugisha. Murakoze. Iby'ukuri turabishimye kuba muri iki gihe cya Kenya abantu Imana iganiriza ikababwira uko imihanda imeze. Turabishimye. Ku muhanda, ku ruhande dufite undi mutumirwa witwa Kado, nawe yokomeza yibwira abatumirwa. Amazina nabivuze. Wakoze kudutumira hano kuri Hindukira Dutahe TV. Izina ryiza cyane. Ese ninde uzahindukira ko bamwe banze guhindukira? Kabaheze utugara twanze guhindukira, ariko vuba aha nabo byenda barakomeza bakurikirana bino bintu. Ahubwo ubu nyine nka bibiri bya gatatu bamaze guhindukira, baracanganyikiwe. Babonye ko nta mwereke ubona kuko nta cerekezo bikomeye. Bahumirije gutya. Rero mwakoze kudutumira nshuti yanje, warumvuze ngo nivuge amazina nayo nanje ndubatse mu rugo ni hano Nairobi. Wakoze kudutumira hamwe na Nabi, uyu niwe Nabi wa Kenya. Kandi turamwemera. Ni umuntu cyane uzi trendinga ku mbuga nkoranyambaga, buri abantu batamuzi. Uribuka bafata Uvira, ruga yaje ngo Uvira tombe. N'uyuga wayiza nyuravyibuka ari imbaraga wa hano nazindutse mu gitero numva ko ndavibura, kaza numva ko ndabira. Hari kindi Imana yoba yavuze abo munsi nazindutse sengera izimfu za teisi. None sintaki Imana yayifu uyu mwuka yambwiye ngo dusengere ibi bintu, nasenze ntacyo mwuka yangarije wenda, ariko nufise mbatwa gusenga cyane. Abantu ngo yaryamye yapfuye. Why? Gute? None ukiraho twaganiriye twivuze byarangiye, mureke tuganire. Ukiraho wenda hari ikibazo warubajije Nabi, ko naje ndi umunyamakuru nubwo ndi umutumirwa, sinziga nimba nzaba nkwinjiriye ngo si kuganiraho. Yego, umuhanuzi wacu turamwemera. Umuhanuzi aherutse guhanura bwa Furahana mwiza. Nta kibazo. Icyo warubajije sinzi ko yakigusubije subize, ahubwo sinaringiye kumubaza. Nubwo warutekereje ko ngiye kubaza, ariko sibyo naringiye gukora. Yahanuye avuga ko Imana imubwiye ko bagiye kugira gute, kunga amacakubiri agiye gura gute, gushika. Ahubwo ikintu twosenga hamwe twese nuko amacakubiri ahubwo yagize gute, yongeretse. Bukeye bwejo ngire ngo kuwa kane mwabonye ibyabaye, none ngo abarundi ngo baje gukubita
furaha mwabibonye cyangwa ntimwabibonye nabibonye cyane nabibonye none se iki Tachimana irabivugaho oya ye icyo umwuka yavuze ni between two person bariyuze sinzi niba bariyuze ariko Imana ni hagati y'abantu babiri ariko banze ngo no kumvira umwuka oya ibyo ni akazi k'umwuka wera ntabwo ari jewe ndi umukozi w'Imana leresite umwuka aza akora umurimo ni ibyabo ariko birashira vuba cyane ariko ikiza gaciba ibintu uko ejo nibidatinda n'ukwezi kumwe cyangwa wenda amezi abiri aba bakobwa bazasirira muri mukubona ko byashize se zarashize Mungu akinena na ananena niko ibintu bimeze anatimiza aliye hada natimiza birashira nongeye kubivuga none se birashira ukiraho ibi byo guca byo Tachimana yabivugaho guca furaha aya nati kwa kurenganya inzandiko z'imiryango wimbaza ibintu byinshi yarage kurenganya aya nayo iri kubitwa rya furaha aya nafunguye nimugoroba mbona nyine mwene datagize ikibazo ariko pole wihangane man mushiki wacu turamuyanganishije yewe ariko yarambwiye ngo mu nshuti zitakagira urimo ni kurya ngira urugwiro ku bantu bose kandi n'umwana wacu wo muri Byura iwacu ni wabo hari ng'indera y'isaha n'igice ahantu bita ku Cambere ku buryo twari tuziranye bari bakiri bato ndabaruta ariko tugira mukuru wo mwase wabo neza ni muramu wanje neza nose ukira utonesha buriya ni umuntu uzwi cyane cyane none na mushiki wiwe bita Liliane Kabaganza iriya mpano iwanyu muyikomora cyane kuri Kabaganza cyangwa n'ababyeyi hari igihe impano ishibuka igashibukira wenda mu mwana kaba abana bawe ufite batatu urumva umwana umwe akamagira nk'impano y'akabumbu ni urugero kandi wanyuta mwagakira mwebwe biva hehe Kabaganza niwe byaturutsemo gusa yamashibuka muri buriya buryo cyangwa bifite isoko iwanyu icyo kibazo arandi bigeze kukimbaza ku yindi cano ni impano y'umuryango baza batubwira ngo kakubyara mama nawe yari umugorora ngo yasaga aririmba ariko akaririmba za ndirimbo za kera ngo z'umuco ariko cyane siyo bifatira urebye twese mwacu turabaririmbye nuko ndi umuyumbe ariko cyane ubuzima bwanjye urabizi ko no mu gitaramo ahantu ngira network cyane ni habiri ni mu ijambo no mu ndirimbo iyo ndafatiye network mu ndirimbo ndayifatira mu ijambo ariko kubazo mwari mumbashije ni impano y'umuryango kandi twese uko tuvukana turayigira gusa uriya musista abayumbe abayumbe turi babiri jewe n'uwitwa Claude wa gatatu kuri Liliane niwo Claude arazwi cyane ni umusenzi ariko arazwi nyina gusenga n'uwo yarasenga ariko abayumbe w'umwuga uwo ntazwi iwe ndetse ni uri strong kundusha muri kiroho kandi nicyo ngombwa ariko hari abayumbe b'umwuga turi babiri wowe uzwi n'iki urabona uriya musista Liliane turi batandatu sister Liliane umuririmbyi uzwi cyane kandi yikorari arabizi cyane umusaza we uwakurikira witwa James ni conducteur international benshi baramuzi mvuze gutyo benshi baramuzi niwe fura uwa gatatu ni umuyumbe uwa kane iwe ntabibamo cyane yitwa Felix ntabibamo cyane yibera mu buzima busanzwe uwa gatanu uwo nkurikira ntabibamo pi ni umuntu wo mu rusengero pi ni umuntu wiberaho ngaho yari ingabo y'igihugu wiberaho ndakurikiragaho rero ije gucura James ahubwo ni pauza James conducteur wa Rehoboth arazwi cyane abagenzi twebwe tuzi abantu kuri mitandao
ikindi nyine banamuje ijambo banamuje ukunyura kuko kwawe waranamuje si ukundi kwanamuza wenda iyo terime simbi kandi si nziza ni ukubikunda ni ubuzima bwo gusenga ni ibintu ubamo byarwa bikakubamwo ibintu natangiye ku myaka 14 nakiriye umwuka w'Imana muri 1999 cyo gihe nakiriye imbaraga z'Imana kuba icyo gihe nduzuzwa kugeza uyu munsi mu gitondo nazindukanye ikirere ko nuva nasaze biteye ubwoba nujujwe 95 niga mu wa 5 Kimisagara ahantu ku ishuri bita Kamuhoza ahantu nigiye primaire et ton frère silanga okino me bandana certine des accords iyo yanuko biyangane ga nicyo kirere navyukanye biracitse ni aho twirirwa Tachimani haivuga kuri Kongoro Kongoro n'umwana w'iwacu Kongoro nduza Kongoro wa Siro na mama wiwe runaka na sekuru Kizeze na base wabo wa Rufora na ba Marehemu nduza sekuru zarase niwe twavanye muri Byura tugera na Kimisagara na se wabo witwa Rufora yitwa Bigira Umwami n'umwana wo muri quartier kuko duturanyano Kayore aho twahurira na Kongoro twitwoganira n'abanyapolitiki twoganira ko twaza kwica inkoko z'abandi kuntu twazaga tuja ibintu bitandukanye by'ubuzima kuja guca imishishiri imbuto mu ishamba nibyo twoganira ko n'umwana twakuranye na mukuru wiwe witwa Serge Muvunyi babika barondo n'abaheto kubu nyine yumvise uko umuvuga ayiwe ndanamuramukije ndagusuje cyane papa umwana mutoya wari uri muri leta ko nta terambere yadugeza ahubwo ikintu gitangaje nagize igihe kirekire ndazi ko Bigira Umwami rimwe nicaye mu waje ngo mwitete uyu se Bigira Umwami none ngo aseke se baramuja araseka none imbaje ya kera yamizamo mwerutsi Bukavu 9 ari umusirikare yari escotinze ndeba yakoraga ngira ngo niba ari Bukavu niba ari ku kibuga cy'indege Kavumu ndamuza ari umusirikare Bukavu 9 ariko uramuzi ariko ejo bundi yaravuze ngo niwe ngo ari mu bantu nabo batanga umusanzu wo kugura drone yo kuza kurasa barabona wo bivuga yiko ndaguhonyeje kumwana twareranywe muri Byura mu Baheto naryo iwacu kwa Bunduguru ndaguhonyeje data rekeraho cira birarura ibintu bya siyasa kurya nda muntu utari umunyapolitiki ariko kandi jewe sinkunda kuyamwo cyane nibera mu bintu bya kiroho by'umwuka nibyo natamiye urumva ariko ibintu bya siyasa gusa sinareka kumwana w'iwacu ntabwo nureka kumubwira ngo rwose yego ko biraguhesha idolari data umeze neza ariko kandi rekeraho kabisa ndabizi ibintu biraje bihinduke dufite amasezerano kuri Kongo dufite amasezerano iyo n'indi chapitre Imana ibaho umugisha hindukira ubutaha n'ongera kudutumira zabitaba kaduhinira ikiganiro hano tuzakora pratique kandi mukande sheyasa ari ikindi wari ukeneye kubabaza ngo hari ikindi nari nkeneye kukubaza kuvuga kuko mwakuranye nawe yari yarakiriye umwuka we twari bato navuye muri Byura afite imyaka 94 urumva ko nari mutoya ariko yari generation yacu twaranganaga rwarurungano urumva twaje gufucakira iby'umwuka tugeze i Rwanda niyo twafatiye moto wa kwanza niyo no twunakirishwa hanyuma Bigira Umwami rero twatandukanye 94 urumva ko ari kera nawe yari afite nk'imyaka nka 11 ntabwo tuziranye turi batoya turi abana muri quartier twarakuranye ariko ubundi buzima turi abajene abanyamakuru bari kuza ngo iki na se wabo Sereka ariko hari nk'ijambo na se wabo waguye Lubumbashi wari Jean Marie wari waragiye kwiga kaminuza kondi gitere Jean Marie ni wabo babaga ahantu gutya baza kwimuka bagaruka hano mu Baheto n'umwana w'iwacu muri quartier
n'umwana wacu muri quartier Kongoro ni sekuru zarasi yewe dore hano jewe nahagaze ku irimbi rya Kongoro ko nabona nano bamuhambye na nyirakuru ndabasi cyane twabonye ukuzi ariko hari ijambo hagira se wabo witwa Rufora wabaga hano Gasarani tumuzi wari pasiteri urya niwe twavanye muri byo tugera na Kimisagara nave mu byarimo nareke mashi nakire birarura kandi nawe ibintu byo kugambanira ubwoko hoyo reko nakire birarura Mobutu yasize yavumye Kongo arigendera twigeze gutarama Igoma 2010 dutaramye Imana imbwira ikintu kubijanye na Mobutu nisezera n'ikintu yari yarakoze ku bwa Kongo Mobutu sese ku mwendo wa Zabanga twari dutanye mwa Colonel Mungura uwo munsi harimo abasirikare kandi dutaramanye n'abafanda hafi 25 umutu warimo n'umuriyetena Imana imbwira ikintu kuri Kongo nenajanye na sister yare mwivuga butumwa 2010 ico kintu sura kivugira kuri kamera ikindi Imana yambwiye ku kintu Mobutu yasakoze kuri Kongo sino kivugira hano urakoze cyane asa nahasubi bari kuwasa